Mubango wa thirikari wa gwaka nyumba cia raithi ukoretwo kiamukirwo na njira itiganite miena ngurani, kuona amwe makoretwo magitugiria ikinya riri na angi kuregana nario na itumi itiganite. Gicigo-ini kia mbunge kia Juja, mucemanio ni uria uraharirio ni mubunge wa guku George Koiburi, aikari a gicigo giki ni maheanite mawoni mao magitugiria mubango uyu wa thirikari wa kumakira nyumba cia raithi. Ni gututeithia muno tondu ni kurehe mawira hewa na youth maira mekumanyitirira youth ya guku ni gukorwo inyandike wira na njira mwenene muno. Tugererie muno nigetha tuhote gutwara ciana citu, kurehe ciana citu haha na kugaira ciana citu kiharo-ini giki gia cukuru, tondu tuthomithagiria ciana mori ungi wa Nyasafa. Twi haha turi ni tuguthie o kilomita kindu 3 kana 4 nigetha tukinye primary harieri. Thirikari itanyite gwaka nyumba 2000 mwena uyu irigwa ku mwena wa Nyasafa mugunda-ini uria ni wa eka 10, riu family 2000 igitanywo kugunika na mubango uyu. Siku ya leo tumekuja kuzindua ujenzi wa affordable housing ambayo itasaidia wakaaji wa hapa, itatusaidia kuajiri vijana wetu, itatusaidia wale watu ambao wamesimama hapa ambao wako na registered companies waweze kupewa nafasi ya kwanza ya ujenzi wa hizi affordable housing. Kuringana na mubunge Koiburi, mubango uyu wakinyanira, Juja ni gukugia na uthio mweru, kuona ni gugukura na mubango uyu ni uguturamia kia mawira makiria kuri mbeu njithi. Hili shamba hatutaweka tu affordable housing, tutajenga pia shule. Tutajenga shule ya secondary na pia ya primary itakuwa hapa. Koiburi oho ni aheanite mukana kuri aria makoretwo makigwatira migunda ya muingi na kwiguna nayo, o hamwe na kambuni cia wendia wa migunda iria ikoretwo ikienderia ikaria guku migunda na kwa kumahe title, riri ciiko cia wici wa migunda ithietio ciongererekete mwena uyu. Uga andu acio matwendeirie migunda twamahe thikũ 14 makorwo mokite kwa DCC magasarenda original title deed for subdivision. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wairima wa Muthui.